Yeah, my friend. Record. Go, it's the slow motion, no? And zdaj se bomo sprehodili malo po centru mesta. To je kar kaotično mesto. Mnogo bolj kot Negombo. Ura. Ogromno prometa. Ogromno skuterjev, avtobusov. Spodaj je market. Mislim market, ne vem kako se reče. Trgovine. Zdaj hodim proti jezeru. Tu prodajajo srečke, pa prodajajo ščipavke, prodajajo natikače, prodajajo marsikaj. Tu je še kar precej turistov. Kaka gužva je tule. No, thank you. Hvala lepa. Ne, vsi bi mi radi nekaj prodali. Ja, me vlečejo za rokav. Non-stop nekaj ponujajo. Prevoz, sobe, ne vem kaj, znamenitosti. Ja, vsi se borijo za vsakdanji kruh. Kaka gneča je tule, pogledajte vi to. Šmenta. Noro. Ni da ni. Nogavice. Ampak trgovina deluje. Vsi nekaj prodajajo, kupujejo, prodajajo. Tu so bankomati. Kaka gužva. Jaz upam, da hodim pravo smer, ne? Ker bi rad prišel do jezera. Mislim, da sem v pravi smeri. Jep. No, prej sem bil v eni kavarni, sem šel na kavo, pa so me hoteli malček ogoljufati, pa sem jim pokazal cenik na zidu, ne, pa so se mi malček opravičevali. Ja, turisti so včasih so malo čudni, mislim, hello. Tu prodajajo sladice, pa zopet majice. Ja. Ne vem, kam grem. Pojma nimam. Rad bi prišel sam do jezera. Tako. Mislim, da je v tej smeri. Tu ni taka vročina kot ob obali, tu je kar prijeten zrak. In niti ni tako vlažno. Ni tako vlažno. Hello. How are you? Fine. Oh, tam dol so neki čudni oblaki, temačni, samo niso napovedane padavine na tem koncu. Joj, ne morem govoriti. Zmučen sem že. Če se ne motim, preverite na Wikipediji. Meni se zdi, da ima mesto Kandy približno 125.000 prebivalcev, a tu so večinoma budisti. Ja, pa meni, da smo prišli do jezera, saj zdi se mi, vem po raznoraznih posnetkih youtuberjev. Zdaj bo pa tule ena velika umetnost, da bomo prišli preko ceste, malo se mogel prešvercati, ne, videti, če mi bo uspelo. Upam, da me ne bo zgazil kakšen avtobus, ne, tako dolgo pa im mesto samo
Bom videl, koliko časa bom čakal. Tu zgleda kot neki prihod za pešce. Ne? Ja, fajn, nam je uspelo še kar hitro priti skozi. Evo, la, pa smo ob jezeru, vidite ga. O, kak lep hlad je tule, kak lepo piha. No, tam je pa otoček, ki sem vam prej omenjal. Tu ga bomo videli malo bolj od blizu, gledajte ga. Otoček sredi jezera. A ni nobene zgradbe gor. Samo parkece pa 2 palmi. To je to. Veste, kakšen lep zrak je tule. O, prav paše. Tule prodajajo, veste, ta kruh prodajajo za zlate ribice. To jezero je polno zlatih ribic. Samo zdaj ne vidim nobene. Ni pravi čas, ni prava svetloba, nimam pojma. Ja. Fajn zgleda. Kokice prodajajo. Idemo malo bliže do točka. Če bom imel dovolj interneta, bom ta video še danes naložil. Upam, da mi bo uspelo. Lepo. Veste, kakšen lep zrak je tule. Res paše. Malaci. Cobra? Small cobra. Small, children. Children. Enjoy, friend. I am from Slovenia. Where is Slovenia? Slovenia. Ex-Yugoslavia? No. Italy? Yay! Italy, Slovenia. But Slovenia is very, very little. 2 million people. 2 million people. Only 2 million people. Yes. Beautiful country. Huh? Beautiful country. No, but it's very cold country. Here is Sri Lanka. no, Yes, beautiful paradise. Nice people, nice food, nice nature, nice all. Come and enjoy. Yeah, I am second time here in Sri Lanka. Thank you. Second time. Enjoy. Stuti Machan. Thank you. Stuti Machan. Opa, gledni. Ko mi reče Stuti Machan, se vsi smejejo. What? Huh? Temple of the Tooth Fairy. What is this? Temple of the Tooth Fairy. Temple? Temple. Temple. Yeah, big Buddha. Yeah. Temple of I the speak very little English. This is problem. My problem. I learning. Nice man. Yeah, small. Temple of the Tooth Fairy. Nice. I go look tomorrow. Yes. Tomorrow. Nice place. Lete ga fanta. Yes. Tuti Machan. Ciao. Enjoy. Jaj, da bi jaz malo več znal govoriti. Ja, vsi se smejejo. Ja, belci smo mali smotani, ne? Ja. Plastik, fantastik, kaj češ. Ja, se nam smejejo. To je neki tempel, pravijo. Sem vas pripeljal na en lep sprehod po Kendiju. Ne? To je šrilanška zastava, ta srednja. Ful lepa. Ja, podobna zastavi Beneške republike. Ne. To je ena najlepših zastav na svetu za moj okus. Ne. Tako, gremo naprej. Potepuški psički, jih je ogromno tule, ogromno jih je.
Tule treba se zopet obleči in tako dalje, čakajte malo. Gimbal zopet visi. Res bom moral nabaviti nov gimbal, ker ta dela že po svoje. Upam, da vam je ta sprehod všeč. Všeč so mi ta drevesa s temi velikimi krošnjami. Se imajo tako velike krošnje, debele. Ful je takih dreves tule v Kendiju. Idemo še malo bližje od točka. Idemo pogledati malo bližje. Ne? Še malo bližje gremo. Jutri gremo pogledati Kraljevi park. Ne vem, kako se mu reče, Kraljevi, kaj že, vse ne vem. Botanični vrt. Kraljevi botanični vrt, ne se zdi, da se mu reče. Če se ne motim, ta otok se kliče Mandata. Ja. Vrane so vse povsod. Jih je toliko, da bi jih lahko dali tudi v grb. Čakajte, vam pokažem malo bližje, kaj se je otoček. Imam celo neki vhod. Naprej se mi ne da hoditi, gremo nazaj. Proti centru. Ampak tu je tak lep prijeten zrak, ljudje, niso pare, ni vročine, kot na obali dol, se da lepo dihati. Tu je približno 500 metrov nadmorske višine, ne? 500 metrov smo visoko, nižina. In tu ponavadi grejo tudi turisti z unim vlakom v Ello, tam kjer so nasadi čaja, ker Šrilanka je velika izvoznica čaja, to da meni se ne da iti z unim vlakom delati selfie, ker počasne vlake imamo tudi pri nas doma, niso mi tako aktualni, ne? Ja, če bi bil kaj na Kitajskem in Japonskem, bi šel na vlak. Samo s tem, ki vozi 40 na uro kot pri nas, se mi ne da kaj preveč. To je to. Hello. Gremo še do one hišice tam in potem bom zaustavil video za danes, za zdaj. Nekaj moram iti še pojesti, ker danes nisem še skoraj nič pojedel. Niti nisem imel nekaj apetita. Enjoy, friend! Nice. From Slovenia, ex-Jugoslavia. Yeah. Nice to meet you. Elvis. Dylan, Bob Dylan. Bob Dylan, gledajte, Bob Dylan s kačico. How long can you? 30 days. 30. 3 weeks. 4 weeks. Yes. Second time. I go next week. I go in the Sigiriya. My village near. I sleep in the Negombo 30 days. I am Kendi only 2 days. I go food. Maybe tomorrow come back next week. Ciao. Nočem slikati kobre, ker potem zahtevajo denar, ne? Ja, če bi kaj preveč tamle rinil s kamero v kačo, bi rekel, 1000 rupij, poznam te fore, zato se jih izogibam, ne, se to je njihov kruh pač. A veste, je kakšna zlata ribica? Ne, nič ni. Ni nobene zlate ribice na vidiku, ker ponavadi jih je ogromno, ne? Zdaj pa jih ni. In
tu ljudje prodajajo, ne vem, kruh, pa take stvari, da se futra, pa kokice, ja, da se futra ribice. Prav uživam v tem svežem zraku. Veste, kakšna milina, jaz sem povedal že dostikrat. Ja. Pač snemam, ko bom prišel domov, bom pa 11 mesecev odoživljal moje počitnice, ne, ker pač na koncu ostanejo samo lepi spomini z počitnic in če bi imel družbo, se ne bi ukvarjal s kamero, ne, ker pa je ni, pa je ta kamera ali telefon moja družba, oziroma vi, kdorkoli mi sledi, ne. Vse na koncu všeč mi je, ko lahko nekaj podelim z drugimi. Tu je krožna vožnja. No, ljudje, jaz mislim, da bom zdaj počasi zaključil s snemanjem, ker bom moral poiskati kakšno restauracijo za nekaj pojest, ker postajam vedno bolj lačen. Ne. Torej, se vidimo kasneje. Čau, čau. Boste pridni in lep pozdrav Slovenijo. Čau, čau.